Reka rero nongere nanone mbasuhuze kandi mbahe ikaze bakunzi ba Newslab TV. Turagarutse mu makuru n'ubundi dukomeje kugenda tubategurira kandi tubagezaho. Ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru itugezeho nonaha. Kubakurikiranira ibyo mu Burundi hafi muramuzi ni General Guillaume Bunyoni, uyu nguyu ari hagati y'umupfu n'umupfumu, ubuzima bwe buri mu kaga. Umubonye uravuga ati ese kuko ni wa wundi wari igihangange, wari minisitiri w'intebe, inkingi ya mwamba mu ishyaka CNDD FDD. Amakuru rero mashya atugezeho aturutse hariya Igitega aragaragaza ishusho iteye agahinda General Guillaume Bunyoni ari gucamo, uburyo ari kubaho, uburyo ari mu bitaro, uburyo arinzwe bikomeye. Ariko ikintu kibabaje kurushaho, kugeza ubu ngubu General Bunyoni nta kivuga, yabaye ikiragi. Ni inkuru iteye agahinda. Nyuma y'imyaka 2 uyu mugabo afungiye ahantu hameze nko mu kazu k'inkoko. Ubu ngubu none aho bigeze, abajenerali bakomeye mu Burundi batangiye kwegera Perezida Ndayishimiye bamwinginga, muvyeyi dohora, basabira imbabazi General Bunyoni bitewe n'uburyo ameze. Arababaje, ni inkuru mbi cyane. Ese mu by'ukuri General Bunyoni yabagiye kurekurwa cyangwa finali ye yageze, agiye gupfa, agiye kugwa hariya mu bitaro? Reka ngwikaze rero, ni Newslab TV ukomeje gukurikira. Tugiye kurambura iyi nkuru turebe uko imeze, tuyige imuzi n'imuzingo, tukubwire uko bihagaze. Kuva ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 2025, General Guillaume Bunyoni ari mu bitaro bya Gitega. Amakuru yizewe atugeraho aturuka mu baganga bamukurikiranira hafi avuga ko nubwo Bunyoni ari kugenda yoroherwa, ngo afite ibikomere byo ku mutima bikomeye cyangwa se ibizwi nka trauma, yarahungabanye. Abaganga bavuga ko uyu mugabo wahoze atinyitse, ari igikomerezwa, ubu ngubu ngo avuga amagambo make, ngo yarahahamutse, yahamuwe mbere na mbere n'uburyo yafunzwemo. Umwe mu batangabuhamya yavuze ikintu gikomeye. Yavuze ko ngo Bunyoni yamaze imyaka 2 muri kasho, yemerewe gusa kota izuba iminota 30 ku munsi, nabwo ahantu hafunganye hameze nk'ahantu haba inkoko cyangwa se mu kazu k'inkoko. Ubu mu bitaro rero General Bunyoni afite abaganga 5 b'inzobere bamuvura, barimo n'inzobere mu by'imitekerereze mu psikologe, kuko bigaragara ko uretse ku mubiri n'imitekerereze ye yagezweho ingaruka n'igifungo cya kato cyangwa igifungo cya wenyine, isolation yahawe, ari izore, ni wenyine. Ikindi giteye inkeke kuri uyu mugabo, afite ikibazo ngo cyo kurya. Umugore we ya Sente niyo nkuru niwe wenyine wemerewe kumurwaza no kumugaburira n'abana babo gusa, nta wundi muntu Bunyoni arimo kwizera. Nubwo ari mu bitaro kandi arembye, leta y'u Burundi yo nta kwirara ifite. Icyumba cye arimo mu bitaro kirarinzwe bikomeye. Hari umukozi w'urwego rw'iperereza uhahora, uba uri kumwe nawe mu cyumba umunota ku wundi. Hanze hari abapolisi bagera kuri 15 bagenzura uwinjira n'usohoka wese. Urumva ubwo burinzi? Umukozi w'urwego rw'iperereza uba uri kumwe nawe mu cyumba, n'abapolisi 15 bagenzura uwinjira n'usohoka wese. Ariko hari ibintu abantu batazi, ibiri kubera nyuma y'amarido. Aya makuru aremeza ko abajenerali benshi noneho, cyangwa leho grade, abajenerali bo ku rwego rwo hejuru, ngo babo baherutse kwegera Perezida Evaristo Ndayishimiye bakamwinginga bati uwo kabyara we
dohorera uyu mugabo Alain Guillaume Bunyoni. Ubutumwa bwabo bwari bugufi ariko bufite precision. Avuga ati nyakubahwa perezida, Bunyoni yamaze kwishyura ibyaha bye, ibyo yakoze yamaze kubyishyura. Turagusaba ko yarekurwa agasubira mu rugo naramuka avuye mu bitaro. Rwose mumurekure agisubire mu rugo, ibyaha bye yarabyicujije, yabonye igihano cy'ibyaha bye. Ubu busabe buje mu gihe Bunyoni yakatiwe gufungwa burundu umwaka ushize. Ashinjwa ibyaha biremereye birimo kugerageza kuroga perezida, guhungabanya ubukungu bw'igihugu no gutunga intwaro mu buryo butemewe. Uyu mugabo kandi Bunyoni yaciwe miliyari 22 z'amarundi, yamburwa imitungo ye, byigerekwa nyine ku gifungo cya burundu yakatiwe, ariko biragaragara ko ubuzima bwe buri mu kaga. Ikibazo gikomeye gisigaye ni iki rero: ese perezida Ndayishimiye azumva ubusabe bwa bagenzi be b'abajenerali amubabarire, cyangwa azarekera Bunyoni muri gereza arangiriza iminsi ye ya nyuma muri gereza cyangwa mu bitaro aho azagwa hose? Byose ni ibyakorwa na perezida Ndayishimiye. Wese mukunzi wacu, ujya muri comment utwandikire ubibona ute. Ese Bunyoni akwiye imbabazi? Akwiye kurangiza igihano cye? Duha igitekerezo hasi muri comment, kandi niba ari ubwa mbere udukurikiye, kora subscribe kugira ngo utazacikwa n'amakuru ataha. Ariko si iyi nkuru ya Bunyoni yonyine dufite, hari indi nkuru iri guturuka hariya muri Guinea Bissau. Perezida Umaru Sisoko Embalo, uyu yari perezida w'igihugu, agize gutya atabwa muri yombi. Kuri wa gatatu nibwo yatawe muri yombi n'igice cy'abasirikare b'igihugu cye. Perezida Embalo ni ubwe wemeje ko yatawe muri yombi. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique, yavuze ko yatawe muri yombi mu masaa 6 z'amanywa z'isaha nyine yara muri Guinea Bissau. Uyu mugabo yatawe muri yombi mu gihe ku cyumweru gishize ari mu bari bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu, yari mu bakandida, ndetse ubwe yitangarije yuko yatsinze ku majwi 65. Usibye perezida Embalo, umugaba mukuru w'ingabo za Guinea Bissau General Biagi Nantan, umugaba mukuru w'ingabo wungirije General Mamadou Touré, na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Boche Kande, nabo bafatanywe na perezida, nabo ngubu batawe muri yombi. Perezida Embalo yabwiye Jeune Afrique ko ubwo yatabwaga muri yombi nta rugomo rwigeze ruba, anagaragaza ko ibyamubayeho ari nka coup d'etat yayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Amakuru aturuka yari muri Guinea Bissau avuga ko ku manywa yo kuri wa gatatu ku ngoro ya perezida n'abakorera komisiyo y'igihugu y'amatora humvikanye urusaku rw'amasasu. Uyu mugabo akaba yatawe muri yombi mu gihe ibyavuye mu matora yo ku cyumweru byagombaga gutangazwa ejo kuwa 4. Usibye rero perezida Embalo wigambye insinzi, uruhande rw'umunyapolitike Fernando Diaz da Costa bari bahatanye narwo ruravuga yuko rwatsinze amatora. Ni ibintu byabaye hara muri Guinea Bissau. Reka dukomeze tubitega amaso turebe aho biva naho byerekera, ariko igihe ari cyo perezida n'abajenerali n'uriya minisitiri w'umutekano batawe muri yombi hariya muri Guinea Bissau. Reka rero ngushimire, jya muri comment niba ari ubwa mbere dukurikiye, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana iteka ryose muri ayo makuru tuba tugutegura kandi tugenda tukugezaho. Gira ibihe byiza.